মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ হিন্দী কিতাপৰ কবিতা খণ্ডৰ প্ৰথম কবিতাটো উলিয়াই লোৱা। কবিতাটো হৈছে সাক্ষী। আমি কবিতাটো আলোচনা কৰাৰ আগতে কবিতাটোৰ কবিজনৰ পৰিচয়টো চাই লওঁ আহা। কবিৰ দাস। তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1398 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1518 চনত। এতিয়া চোৱা, हिंदी के जिन भक्त कवियों की वाणी आज भी प्रासंगिक है, उनमें संत कबीरदास जी अन्यतम है। उन्होंने आम जनता के बीच रहकर जनता की सरल सुबोध भाषा में जनता के लिए उपयोगी काव्य की रचना की। ইয়াত কৈছে যে হিন্দীৰ যিসকল ভক্ত কবিৰ বাণী আজিও প্ৰাসংগিক হৈ আছে, সেইসকলৰ ভিতৰত সন্ত কবীৰদাসজীও অন্যতম। তেখেতে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত থাকি জনতাই বুজি পোৱাকৈ খুব সহজ সৰল ভাষাত জনতাৰ কাৰণে উপযোগী কাব্য ৰচনা কৰিছিল। आपकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश हुआ है। তেখেতৰ কবিতাত ভক্তিভাৱৰ উপৰিও ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু মানৱতাবাদী দৃষ্টিৰ সমাৱেশ হৈছে। आपकी कविताएं अपने समय में बड़ी लोकप्रिय थी। इसी लोकप्रियता को लक्षित करके असम भूमि के श्रीमान शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में लिखा है कि उड़ीसा, वाराणसी इत्यादि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पर गाते हैं। তেখেতৰ কবিতাবিলাক তেখেতৰ সময়ত বৰ লোকপ্ৰিয় আছিল আৰু এই লোকপ্ৰিয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ গ্ৰন্থ কীৰ্তন ঘোষাত লিখিছিল যে উৰিষ্যা আৰু বাৰাণসী ইত্যাদি ঠাইৰ সাধু সন্ত লোকসকলে কবীৰদাসে ৰচনা কৰা গীত পদবোৰ গাইছিল। তেখেতে কীৰ্তন ঘোষাত লিখিছিলে, উৰিষ্যা বাৰাণসী ঠাৱে ঠাৱে কবীৰ গীত শিষ্ট সবে গাৱে। অৰ্থাৎ উৰিষ্যা আৰু বাৰাণসীৰ ঠায়ে ঠায়ে কবীৰ দাসৰ গীতবিলাক তেখেতৰ শিষ্যসকলে গাইছিল। महात्मा कबीरदास की रचनाएं अपने समय में भी लोकप्रिय थी, आज भी वे लोकप्रिय है और ये लोकप्रियता आगे भी बनी रहेगी। महात्मा कबीरदाসৰ ৰচনাবিলাক তেখেতৰ সময়তো লোকপ্ৰিয় আছিল, আজিও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও সেই লোকপ্ৰিয়তা থাকিব। कविताओं की तरह उनकी जीवन गाथा भी अत्यंत रोचक है। কবিতাবিলাকৰ নিচিনাকৈ তেখেতৰ জীৱন কাহিনীও অত্যন্ত मनोरम रोचक। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से आपका जन्म हुआ था। কোৱা হয় যে স্বামী ৰামানন্দৰ আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে 1398 চনত কাশীত এগৰাকী বিধৱা ব্ৰাহ্মণীৰ গৰ্ভত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने इस दिव्य बच्चे को लहर तारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। কোৱা হয় যে স্বামী ৰামানন্দৰ আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপে 1398 চনত কাশীৰ এগৰাকী বিধৱা ব্ৰাহ্মণীৰ গৰ্ভত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने इस दिव्य बच्चे को
लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। लोकलज्जार कारणे जन्মৰ তৎক্ষণাৎ পাছতেই জন্মৰ পাছতেই মাকে এই দিব্য কেঁচুৱাটো লহৰতাৰা নামৰ ঠাইৰ এটা পুখুৰীৰ কিনাৰত এৰি থৈ গৈছিল। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति को वो बालक मिला। जुलाहे माने যিবোৰ কাপোৰ বৈ বৃত্তি চলাই তাঁতি জাতি। যেতিয়া সেই লহৰতাৰা নামৰ এটা পুখুৰী কিনাৰ কেঁচুৱাটো এৰি থৈ গৈছিল আৰু সেই পুখুৰীটোৰ কিনাৰেদি পাৰ হৈ যাওঁতে নীৰু আৰু নীমা নামৰ মুছলমান ताती दंपति एहाले हे केंचुआटोक देखिले बा पाले। खुदा का आशीर्वाद समझकर उन्होंने उस दिव्य बालक को गोद में उठा लिया। भगवानर आशीर्वाद बुली भाबी तेलुके हे दिव्य केंचुआटो कुलात तुली लले। उन्होंने बालक का नाम रखा कबीर और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। तेलुके लड़ाटोर नाम राखिले केंचुआटोर नाम राखिले कबीर और तेलुके ताक डांगर दीघल करिले। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। कबीर शब्दटोर अर्थ होइसे डांगर, महान और श्रेष्ठ। आगे चलकर कबीरदास जी सचमुच बड़े संत, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने। पाछলৈ कबीरदास सचाকৈ एजन डाঙৰ महापुरुष, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि হৈছিলগৈ। सन 1518 में मगहर स्थान में आपका देहावसान हुआ। 1518 চনত मगहर ঠাইত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। আজিলৈ ইমানকে থওঁ, নেক্সটখিনি পিছৰ ক্লাছত পঢ়াম। থেংক ইউ।